इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः आलोच्यते। काव्यप्रकाशस्य मङ्गलाचरणं नियतकृति नियमरहितं हृदेकमयीम् अन्यपरतन्त्रं नवरसरुचिरं निर्मितम् आदधति भारती कविर्जयति। अत्र ग्रंथारंभे विघ्न विनाशाय समुचित उपदेष्ट देवतां ग्रंथकृतं परामर्शति। अत्र ग्रंथकर्ताः अस्मिन् विषये प्राक्काले ग्रंथारंभे ग्रंथस्य आरंभे प्राक्काले यस्मिन् शास्त्रे कोऽपि एकः प्रतिपाद्यः विषयः अस्ति तत्र च सन्देहे उपस्थिते पूर्वपक्षस्य उत्तरपक्षस्य च शंकां समाधानं च भूत्वा एकः सिद्धान्तः क्रियते तं ग्रंथ इति कथ्यते। तथैव ग्रंथस्य आरंभे विघ्न विनाशाय ग्रंथकारः ग्रंथ विषये उचित इष्टदेवतां भारतीं स्मरति। उचितम इष्टदेवतां भारतीं स्मरति। ग्रंथ नाम संबंध प्रयोजन ज्ञान हित शुश्रूषा श्रुति विषय शब्द संदर्भ संबंधश्च वाच्यवाचक रूपः आरंभः शब्दस्य झटिति विघ्न विघातः सामर्थ्य प्रतिपत्ति रूप प्रयोजनवत्या लक्षणया तत्प्राक्कारः विघ्न नाम प्रतिबंधकः दुष्टादि विशेषः तस्य विघातः विशेष ध्वंसः तस्मै तादार्थ्ये चतुर्थी समुचित इष्टदेवतां समुचित युक्त इष्टदेवतां समुचित इष्टदेवता तम कर्म समुचितं नाम प्रतिपाद्य विषयानुरूपम् इष्टदेवतां नाम ग्रंथकृत मनः अनुकूल कवि भारती रूपम् ग्रंथकृत ममटो उपाध्यायः ग्रंथकृत परामर्शति स्तौति। अत्र च ग्रंथस्य प्रथम उल्लासे ग्रंथारंभे यत् विघ्न विनाशाय यत् प्रतिपादितं तत्र नियतकृत नियमरहितं हृदेकमयी अनन्य परतंत्रं नवरस रुचिरं निर्मितो आदधति भारती कविर्जयति इति मंगलाचरणस्य आदौ विघ्न निवारणाय ग्रंथकारः विघ्न विषये उचितम इष्टदेवतां भारतीं स्मरति। अत्र यत् ग्रंथ मंगलाचरणं नियतकृत नियमरहितम् इत्यादि चतुर्भिः विशेषणैः ब्रह्म सृष्टेः कविसृष्टेः आधिक्यं प्रदर्शयति। सौरभादि असाधारण धर्मं किम् आयान्ति अस्मिन् प्रसंगे कविसृष्टि आधिक्यम एतर सौरभादि असाधारण धर्मं किम् आयन्ते तस्मिन् विषये सौरभादयः धर्माः जयासा नियतिः ना ये कौन कह जाउची ना सौरभादि जह कथयति जह
नियमितः करोति सः अभवत् नियतिः। नियम रहितः नियमं करोति। अत्र नियमान्ते यः नियमितः करोति सः अभवत् नियति। तदेव नियतकृत नियमरहितं नाम अत्र नियमितः करोति। नियमितः करोति सः अभवत् नियति। नियमन्ते सौरभादयः धर्माः जयासा नियतिः। ना नियम्यन्ते जिए नियम तैयारी करिथान्ति नियमन्ते सौरभादयः जेमितिका सौरभा उदयः भवति तथैव धर्माः ना सूर्यंकर जो उदय होता है ये होची नियम ना तांकर सूर्य उदय होची उदय हेबा होची धर्म। जयासा नियति जा द्वारा से नियति पालन करुछि। नाम असाधारण धर्म ना असाधारण धर्म तत्कृतेन नियमेन रहितम तांक द्वारा करिथिबा नियम रहितम अर्थात जत्र जत्र मल्लिकादि पुष्पत्वम तत्र तत्र सौरभत्वम। जो जो ठारे मल्लिका पुष्प देखा जाय थाए सेई ठारे सौरभ मध्य देखा जाय। अयम तावत् नियतिकृत नियमः ये होचे नियतिकृतर नियम। नियमेन अनेन ब्रह्म सृष्टिः बद्ध्वा परन्तु कवि सृष्टिः एतत् रहिता। अत्र कविः कान्ता मुखम एवं पद्मेन साकं तुलयन् तत्र नासा वायुं सुरभित्वेन प्रमाणयति। तर्हि पद्मेन साकं यदि तुलना क्रियते तर्हि तत्र नासा वायुं सुरभित्वेन प्रमाणयति। जत्र जत्र बह्नित्वं तत्र तत्र उष्मत्वं परंतु कविः विरहिरहितः वेदनम् पीडया समं प्रतिपादयन् नियतिकृत नियमोपरि स्वकाव्यं साम्राज्यं स्थापयति। अतः इयं कवि सृष्टिः वन्द्या। जोठे नियतिकृत नियमोपरि स्वकाव्य साम्राज्यं स्थापयति ना अत्यंत सुकाव्य साम्राज्य को मध्य स्थापन करिଥାଏ। एणुकरी एही परी कवि सृष्टि कविंकर एही सृष्टि वंदनीय अटे। तथा भवति ह्लादेकमयीम् अस्य अर्थ किम्? ह्लादेकमयीम् ब्रह्म सृष्टौ दुख सुखयोः मिश्रणं दृश्यते। ह्लादेकमयीम् यदा संपाद आगमनं भवति तदा मुखस्य प्राबल्यम् अपि च विपदागमने दुःखस्य बाहुल्यं जनानं जायते। ना जेतबळे विपद आसे सेतबळे दुःखर बाहुल्य को जन लोकंक ठारे देखा जाए सृष्टि होता है। न विपदा आगमने दुःखस्य बाहुल्यं जनानं जायते परंतु विचारयन्तु भवन्तः यदि कवि सृष्टेः केवलम् आनन्दस्य राज्यं न विद्यते अत्र दुःखस्य सत्ता। जनाः नितरां काव्य नाटक श्रवण दर्शनेन असीमं सुखं प्राप्नुवन्ति। जेमती लोकमाने मध्य काव्य नाटक दर्शन करिया मात्रे अत्यंत दुख सुख को प्राप्ति करिथान्ति। जे केचन करुण रस नाटक दर्शनेन दुख उदयः भवति इति वदन्ति ते तात्पर्यं यतः जनाः करुणरस परिपूर्णं नाटकं द्रष्टुं बहु श्रमम् उपार्जनार्थं व्ययं कुर्वन्ति। तर्हि जनाः अपि करुणरसं नाटकं दर्शनाय बहु परिश्रमम् उपार्जनं तो व्ययं कुर्वन्ति।
न हि कश्चित् आत्मनः दुःखाय कदापि प्रवर्तते ना आत्मर दुःख हेबा पई केबे हेले प्रवर्तन करि नथांती आत्म दुःख पई केबे हेले प्रवर्तई नथांती अस्मात् दुःख सुख पूर्णा ब्रह्म सृष्टितः केवलम सुखपूर्णा कवि सृष्टि ही अधिकतरा भवति कविंक सृष्टि अत्यंत सुखदायक अटे तर्हि अत्र अधिकतरा कवि सृष्टि ही सुखपूर्णा इति भवति तस्मात् अतः सततम एव कवि सृष्टि वन्द्याः तर्हि कवि सृष्टि सदा सर्वदा सुखपूर्णाः भवति एतदर्थं कवि सृष्टि वन्द्याः ना कवि सृष्टि होची सदा सर्वदा सुखपूर्ण ହେଇଥାଏ ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି କବି ସୃଷ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ ततः परम भवति किम अनन्य परतंत्रम नाम किम अत्र उच्यते अनन्य परतंत्रम ना परतंत्रम नाम अस्वतंत्रम अस्मिन् परतंत्रे विषये अपि परतंत्र विषये अपि सम्यक्तया अपि वक्तुं शक्यते किम मनुष्यः जातमात्रेण तत्र कन्या जातमात्रेण बाल्ये रक्षति पुत्रः बाल्ये रक्षति पिता यौवने रक्षति भर्तुः वार्धक्ये रक्षति पुत्रः एवं न तु स्त्री स्वतंत्रम् अर्हति अर्थात् तत्र बाल्यकाले पिता रक्षति एवं कन्या अवस्थायां बाल्ये रक्षति पिता एवं यौवने रक्षति भर्तुः वार्धक्ये रक्षति स्थविरादयः रक्षन्ति पुत्राः अर्थात् अत्र एतत् वचनस्य कथनस्य एतत् अभिप्राय वर्तते कन्यानं जात मात्रेण पितुः सन्निधौ सदा सर्वदा सा तिष्ठति पितुः आनुकूल्येन तिष्ठति यदा यौवन अवस्थायाम् आगच्छति तदा यौवन अवस्थायां भर्तु निकषां सा तिष्ठति यदा वार्धक्यम् आगच्छति वार्धक्यकाले वृद्धावस्थायां पुत्राणां पार्श्वे सा तिष्ठति तर्हि जन्मतः वार्धक्यपर्यन्तम् अन्तिमकालपर्यन्तं केचन सान्निध्यौ अपि सा तिष्ठति न तु एकत्र एव निवसति एकत्रतया कदापि सा न निवसति तर्हि एतदर्थं तस्य एकत्र निवासे किमपि स्वतन्त्रता अपि न विद्यते वा एकापि वासे अपि स्वतन्त्रता तस्या नास्ति यदि सा बलपूर्वकं यदि एकाकी निवसति तर्हि समाजे व्यभिचारी पदवाच्याः भवति एतदर्थं जन्मतः आरभ्य वार्धक्यपर्यन्तं नारी कदापि स्वतन्त्रतया न तिष्ठति परतन्त्रे अर्थात् परतन्त्र न भवति स्वतन्त्रता न भवति परतन्त्रेण तिष्ठति एतदर्थम् अनन्य परतन्त्रम् अस्मिन् मंगलाचरण वाक्ये यत् नियतिकृत नियम रहितं हृदयकमयी अनन्य परतन्त्रम् इति उक्तं तत् परतन्त्रम् इति विषये किम् अत्र परतन्त्रम् इति कथनेन तत्र
तर्हि अत्र अस्मिन् प्रसंगे अनन्य परतन्त्रम् इति विषये यत् उक्तं न अनन्य न अन्यस्य परतन्त्रं वा न अन्यस्य परतन्त्र पराधीना जासा अनन्य परतन्त्र अर्थात कविसृष्टिः न काव्यादिकं कर्तुं पारयति परन्तु ब्रह्मसृष्टि न एतादृशी भवति तत्र समवायादि कारणत्रयस्य आवश्यकता न्यूनं वर्तते अस्मात् भक्तं ब्रह्मसृष्टिः कारणत्रय परतन्त्रा परन्तु कविसृष्टिः न अन्यस्य परतन्त्रा भवति पराधीन अपेक्षया स्वाधीनस्य उत्कर्षो योगात् कविसृष्टेः आधिक्यं सर्वजनविदितम् अतः सा वन्दनीया तर्हि अनन्य परतन्त्रमिति कविसृष्टेः कदापि परतन्त्र न भवति ब्रह्मसृष्टि इति कारणत्रय परतन्त्रा परन्तु कविसृष्टि न अन्यस्य परतन्त्रा कदापि पराधीन अपेक्षया एव स्वाधीनस्य उत्कर्षयोगात् कविसृष्टेः आधिक्यं सर्वजन विदितम् अतः सापि वन्दनीया भवति तर्हि अस्मिन् नवरसरुचिरं तथा भवति नवरसरुचिरं किं नवरसरुचिरं नवसंख्यकाः रसाः शृङ्गारादयः नवसंख्यकाः रसाः शृङ्गारादयः जस्यांसा च असौ रुचिरं मनोहरा च ताम् कविसृष्टिः शृङ्गार हास्यादिभिः नवसंख्यका रसैः मनोहरा वर्तते ना कविसृष्टिंकर शृंगार रस माध्यम नवसंख्यक रस मध्य रही ना से मन से नवसंख्यक रस अत्यंत मनोहरा अटे एते सर्वे रसाः हृद्याः ना ये सब रस गुड़िक सब हृदयस्पर्शी अटे परंतु ब्रह्म सृष्टि कटु अम्ल लवणादिभिः षड्भिः रसैः युक्तः वर्तते किंतु ब्रह्मांकर सृष्टि रे कटु अच्छी अम्ल भी अच्छी बा लवणात्मक मध्य यही छटी रसरे युक्त होइकी अछि तीनटी कटु अम्ल तिक्त ए सबु तीनटी मध्य छटी रसरे युक्त होइकी अछि एते अपि सर्वे न हृद्याः अस्मात् संख्या दृष्ट्या सर्वाधिकातया आस्वादन दृष्ट्या सर्वा आस्वाद्यत्वात् ब्रह्म सृष्टितः कविसृष्टि प्रशंस्यतराः भवति प्रशस्यतराः ब्रह्म सृष्टितः कविसृष्टि अपि प्रशस्यतरा एवं तत्र निर्मितं किं न निर्माणं ततः निर्मितं नाम निर्माणम् आदधति प्रकाशयन्ति कवेः काव्यकर्तुः भारती भारती नाम काव्याधिष्ठातृदेवता जयति सर्व उत्कृष्टेन वर्तते एव सूता कविसृष्टि जयति अर्थात सर्व उत्कृष्टेन वर्तते एतेन जयति पदेन व्यंजनावादिनः मम्मटस्य कविसृष्टिं प्रति नमस्कार आधिप्यते ना ये कविसृष्टिंकर जय गान करा जाइछ अर्थात सर्वोत्कृष्ट अटे ये कविसृष्टि ना एतेन व्यंजनावादिनः मम्मटस्य कविसृष्टिः मम्मटर कविसृष्टि प्रति नमस्कार आधिपत्ये श्लोके अस्मिन् उपमानात् जद अन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः इति लक्षणा कुमारं व्यतिरेक अलंकारः व्यंग्यः
ना मम्मटांकर उपमाना जदि अन्यस्य श्लोके अस्मिन् उपमाना जदि अन्यस्य व्यतिरेक हो उपमान द्वारा यदि अन्यंकर व्यतिरेक सएव सह इति लक्षण कुमारम व्यतिरेक अलंकारम व्यंग्य हो ना व्यतिरेक अलंकार रे व्यंग्य हो। अत्र उपमान भूता ब्रह्म सृष्टि उपमेय भूता कवि सृष्टि ही ना इठी हेले कौन उपमान भूता ब्रह्म सृष्टि आ उपमेय भूता कवि सृष्टि अटे। तरी ग्रंथारंभे मंगलाचरणस्य आवश्यकतां तथा नियति कृतिम नियम रहिताम इति पद्ये कवि सृष्टेः आधिक्यं प्रतिपादयति। तत्र ईश्वर विश्वासी भारतीय अलंकारिकादीनां परंपरा मतम इदम यदि कार्यारंभे भगवान नाम ग्रहणं स्यात् तर्हि निर्विघ्नेन कार्यं समापनं स्यात् अथ ते आदौ भगवत श्रुतिं विदधति। अत्र मनसि स्वतः प्रश्नं समुदेति ये खलु आंग्ललोक कवयः ग्रंथारंभे मंगलाचरणं न कुर्वन्ति तेषां ग्रंथा किमु विघ्न विहुतां सन्तः समाप्ति न प्रयान्ति अथवा एकाधिक मंगलाचरणं विधानेन विधानेन अपि कथं बाणस्य कादम्बरी काव्य गद्य काव्यम असमाप्तम जातम ना यदि मंगलाचरण विधान रे मध्य बा अथवा एकाधिक मंगलाचरण विधाने अपि कथम तत्र बाणस्य कादम्बरी गद्य काव्यम असमाप्तम जातम एकाधिक मंगलाचरण विधान करिवा द्वारा मध्य कादम्बरी गद्य काव्यर असमाप्त केमिति हेइथिला तर्हि मंगलाचरणेन को लाभ इति भवति परंतु एतेन वक्तव्यम् इह परलोक विश्वासिनं भारतीय कविनां परंपरा स्रोतः इदं न पूर्वार्जिते सुकृत विश्वासात् आंग्लो कविनां मंगलाचरण रहितानि काव्यानि समाप्तानि भवन्ति न आंग्लो कवयः अपि विघ्नं विना अपि मंगलाचरणम् अर्थात मंगलाचरणं विना अपि ते रचयन्ति तर्हि तेषां विश्वासनं तत्र मंगलाचरण रहितानि काव्यानि समाप्तानि भवन्ति निर्विघ्नेन परन्तु सर्व सुकृत रहितत्वात् बाण काव्यम असमाप्तम जातम ना जेमितिका बाण काव्य मध्य असमाप्त होइतिला आशीर्नमस्क्रिय वस्तु निर्देशात्मकाः त्रिविधेभ्यः मंगलाचरणेभ्यः अत्र ग्रंथकर्तुः नमस्कारात्मक मंगलाचरणं कृतम्। श्लोक अस्मिन् मम्मटः प्रतिपादयन्ति यद्यपि अत्र अस्मिन् प्रसंगे ब्रह्मांडस्य निर्मितत्वेन ब्रह्मलब्ध प्रतिष्ठा तथापि तदपेक्षया केवल सृष्टिः उन्नततरा भवति नियतिकृत रहिता नियम रहिता कवेर जयति इति श्लोके विशेषणं चतुष्टयम् वर्तते एतद्द्वारेण आचार्यः प्रमाणयति नितरां कवि सृष्टि आधिक्यम ब्रह्म सृष्टितः वर्तते ना सबुबले जो मंगलाचरण नियतिकृति नियम रहित कवेर जयति इति श्लोकरे विशेषण चारोटी विशेषण रही अछि जा द्वारा आचार्य माने प्रमाण करिसंति कोन नितराम कवि सृष्टि आधिक्यम ब्रह्म सृष्टितः वर्तते ना सबुबले कवि सृष्टि अधिक भावरे ब्रह्म सृष्टि ही ब्रह्म सृष्टि ही होइथांती
नियति शक्त्या नियते रूपा सुख दुःखो मोहस्वरा भावात् परमाणात् एवं परमाणु सुदूपानां कर्मादि सहकारिका परतंत्रा षड्रसाः न च हृदैव तैः तादृशी ब्रह्मणः निर्मितं निर्मितानि इति नात्र एतद्द्वयं वक्ष्यमाणा तु कविर्वाङ्मय निर्मितः अतएव जयति नियति शक्त्या नियति रूपा नियतेः ईदृष्ट रूपायाः शक्त्याः स्वभावेन नियतिं नियमितं रूपं यस्याः सा अर्थात कविसृष्टि उत्कर्ष प्रतिपादनाय ग्रंथकारः वृतौ व्यतिरेक सुखेन ब्रह्म सृष्टिं प्रदर्शयति। तर्हि ब्रह्म सृष्टि भवति अदृष्ट रूप शक्त्या नियमितः। अदृष्ट रूपक शक्ति नियमितः अटे। सुख दुःख मोह स्वभाव सुख दुःख मोह स्वभाव जस्या ना सुख दुःखर स्वभाव जार रही थाए से मध्य सुख दुःख मोह स्वभाव सुख दुःख मोह स्वभाव जस्या सा सुख दुःख मोहात्मक वर्तते। परमाणु अत्र अस्मिन् प्रसंगे परमाणु प्रवृत्ति उपादान कारणं क्रियात्मकं तत्क्षेपणात्मक क्षेपणादिकं पार्थिकं असमवाय कारणं दंडचक्राभिकर्मम् ईश्वरः इत्यादिकं च निर्मित कारणं तदपि कारणं त्रिविधं भवति यथा सांप्रदायिक कारणं निमित्त कारणं असमायिक असम असमवायिक कारणं समवायिक कारणम् इति वर्तते। यत्समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत्समवायि कारणं भवति। उदाहरणस्वरूपं घटं प्रति मृत परमाणवः समवायि कारणं मृत परमाणुषु समवाय संबंधेन घट घटाख्य कार्यस्य उत्पत्तेः यथा पटः प्रति तन्तवः समवायि कारणं तंतु समवाय बंधने पटाक्ष कार्यस्य उत्पत्तेः असमवाय कारणं कार्येण कारणेन वासः एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति समवाय संबंधेन विद्यमानत्वं सति।